Shisngi hadian ke jingwan pan jing pensyai na ke Meghalaya State Pollution Control Board halor ke jing I consent to establish ya ke cook ban snai ya ke cook plant ha uput usam jang snong Wapungskur ha ke bala I no objection certificate da ke snong mukhep pat Doloi ke Elaka Jowai uba puramon kenjing ke dorbar snong ha ke south rek wi yang araja arpusan kala let ban Ïakynduh yo Doloi ubala bu hi yakani ke sngi ban yakran Henry anda lapoi ketika jaka berikut lasyam mau Doloi dan bat kumta ke dorbar snong kala Phah ya ke jing tho ban Pynduh ya ke NOC ha ke WhatsApp number jong Doloi Hakadi ke singi ke dorbar snong kala lej bu jing tho ru show Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills District Shivansh Awasthi IAS show CM ke Jaintia Hills Autonomous District Council GHADC uba Thombor Shiwan show MLA ke Khliariat uba Kerman Shilla bat ke office Divisional Forest Officer West Jaintia Hills District ban tuklar halor ke ni ke kam Ya hari ni singi na yang dorbar snong adut ni step lami i show GC clear itai dalai o rikiman yo weng nok gi ya ni ga kok ko mu tna po po sam ngo Wapungskur da ya klam o syang sup ye cham o wa leng o le da kular wa ni gi jing le don bor yung gi po po sam yong i pen sangen o ka chisen don e ga order kan pu ya pen bai di Henry hon la ka tele da pen wai gi de nu nu gi wa ki mut gi i ka modor pas nong im chai e la hi ha do kul da lai de ya mi cha office yung padloi kamu dapat ngatur sini tu ni macam o Henry mana poi telefon ya o tahun de ma de melinyo penting be pi to ngam emma de penlengok ko ya i kam gi nongwan kam gi o tho jing mu o na ye daw o NOC o po put sam yang ke sinong yang i de wan lang i kam gi khot isi ni pen klor mar be i hala katele ngar de pa o kediman wato weng no ya ini ka NOC ko wada lembaga Elaka weng no wa polis ni karwa emu sini emu receive dapat una WhatsApp personal number yang o dapat yu ka te yulti wa uni padalo yang i kamar juju to Doloi wa embrom ha yu le wa wat ini kam le em ketilang kat kam ga dorbar sinong Wapungskur yang i the lai le CFO yo HMO and kita ada bu di mana tis itu pada yo ile upsia hausi ma Thombor siwat sia ole snya ke jingkermen ko kroba wa ole on la de to hi ga hok kenti da to hi kini go kamu apida complain pi ole u lang chiru i ya kret lang nemta u khoi u bha ga chung tha nemta yo ke jing chat jing nang po pu sam bar kam tam le yo mani go le ke nuksa po Elaka Jowai ke yong i Wamho cha yagi ler go clear wan sipo uput sam dan dia pok Elaka ngi na liang ngadu itei ubej bon iya kata waman tri kata go cook factory ngapi u kanapi yo tipi kamba ya kenjok tin wo pa Doloi wo he chnong yang go mukhep kiwa e bakla gi sipo pu sam ki ina liang intim nu yo tri ni cook factory do ini na liang nga in depan o katne lang ba WhatsApp wa to na do ne to sedang kita kesngi yo o hado sngi o ar working days te ilam jumpa ite idong le de we wan gi action lang ba ain khnang o le usnya tho wa gani jingle yang o to go bakla ila kwa i wo padalo ya krek lang i kama yu nei por ya krek lang Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya